First of all, we are very satisfied, happy to be here in Shillong for the first time with the national team. We never thought there will be such a nice practice field and a stadium like this, but it is very nice and we hope for a good match here. Kahinyo trap National Youth Front HNYF Dangar Balat Border Circle hakasni palai jangkatayo kalapan pau bagalalap balabha dekilak tengka ya ke Skul Dangar Dombah Border Upper Primary School. Hendrai hadu menta amsyam la Pyntreikam ya kejing ya ke Midday Meal haga ke school. Kumtan nakaliang keseng HNYF kalberngam ban ujor syakayeng syari. Ladak office jong Subdivisional School Education Officer SDSEO umsyam kya halor kane kajinglap jong keseng. Kahinyo trap National Youth Front HNYF Dangar Balat Border Circle kalberngam bagan ujor syakayeng bishar ladak office jong Subdivisional School Education Officer SDSEO. Kamsyam kya halor kajinglap keseng Lyngba ke RTI halor ki kendrum kendram ki bami ke Skul Dangar Dombah Border Upper Primary School. Habakaran kilat petai kubor ke arpo trek uleber Hajar Arpusan ubak kalang thongni Presiden ke HNYF Southern Border Circle ulai tu bahadian bekaseng kalayo ke jing ujor halor ke jing bamiat Pyntreikam hagan ke school. Kaseng kalawat dah ke RTI bat syam ya ke jing jak klep ke Pisa ke balamang na bentaban Pyntreikam ya ke Midday Meal hagan ke school. Kepada Skul Shnong Dangar, East Khasi Hills ke bahap opo Kamau Senram, CNRD Block. Katkum ke jinglap haka RTI lasyam bagani ke skul kayo eka mang tengka na ke bentaban Pyntreikam ya ke jingbam sengi na ke Midday Meal. Bat donru ke baju say man ke por ke Pisa ke balapoi digilak. Nrehe bagi dekhot ke seng gilalit benuat jingsyai na ke headmistress jong ke skul. Kalau pentip na duk bersedang ke Midday Meal haduk menta ke skul ke klem yok ban Pyntreikam ya ke skim. Ula benrap ru banalor kane hak RTI la kedau ru bagi jusio ginong shat Midday Meal hak ke skul. Dari habatang ke Midday Meal ru kamdon yano kisio ya ke Pisa. Kaseng gebok ke jingkeli ba syano keja kane ke Pisa ke balamang na kebenta ke Midday Meal bat mano basai kane ke Pisa. Nalor kane kaseng ke lebok jingkeli ru halor ke jingtung kam no hikai ya uwei brio ubam de utrajela. Kup no hikai ke subjek Hindi hak ke skul. Namar haba kaseng ke lawat kikot kisla unu no hikai don tangki kot kislaru. Persiang ban net business, bat persiang ban shim kamu, hari bat berkompanya di school. Kemudian lampu thom bangin kendang abang. Ya di school kita hanti pokoknya. Nampak iyo jitel, don shibun ke pasal ada. Bangin lah ban keren hari pok, red. Yang bukan berkendang abang, berhadir kata bang kendang. Pinsoi sekolah di bawah Pyntreikam kan, di sekolah di bawah Kongko Business. Jadi mungkin dalam sesi ini Pak yang dikubur, jadi board beripek yang education department, bah mengikum dalam ginong syok triti, ginong syok thai. Bat ada kasah ini, banyak dakwe par senja. Bat kata bagi dia jikam jogi yang kesering, nihap balik.